男生去发一个呀。我发了，你们等一下就叫他发一个。我那10点钟。发了。哇，你第2个怎么？怎么谁长虹20年。没带手机，一个重新发了一个。There's a scenery like this. Yeah. 慢慢。哎，好漂亮，是不是？对，非常漂亮。嘿嘿。就是很好看。अन्नपूर्ण 2 अहिले चाहिँ हामी पिसाङमा छौँ। अप्पर पिसाङबाट मनाङ जाने तर्खरमा छौँ। कति राम्रो दृश्य छ। साँच्चै नै स्वर्ग खोज्न जाने हो भने चाहिँ एकचोटि नेपाल भिजिट गर्नु होला। मनाङ मुस्ताङ धेरै नै राम्रो छ।迷你酒店，又来主播看过来。还好吧，倩姐。你睁眼看难道不是6？来。好吧，再坐直一点点。坐直一点，有一点有光。好，脸转过来。这头我这样抓一下。好，3，哎，对呀，3、2、1。欢迎大家来到我的家乡九寨沟。没事，帮我来一个，肯定是这样，把我小朋友稍等一下。把你。好，你站在石头旁边，咱们树上树没有。OK。耶！喊新年快乐的嘛，没一个，1、2、3。恭喜发财！恭喜发财！马年大吉，马上发财！没得。सुक गरिदिनु। अलिक के बोल्नु न, तरुणलाई नै खिच्यो नि कति राम्रो धरुन्थ्यो नि। भन्नु हाई, हामी चाहिँ अहिले अप्पर पिसाङबाट घ्यारु जाने क्रममा उकालो चढ्दैछौँ। हामी घ्यारु नावलमा होइन लन्च नावलमा पुगेर चाहिँ लन्च गर्छौँ। हामीलाई करिबन अब घ्यारु पुग्न 1 घन्टा। 1 घन्टा। अनि हाम्रो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरू हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ मजाले थकाइ मार्दै हुनुहुन्छ। एउटा हाम्रो
ठाउँमा Yes. I'm okay. Yeah, it's a good. Yeah, you're gonna fast like your hearts can. We make one video Hearts. here. Okay, you're gonna something say like that. How was the view? But today it's like a little bit difficult, right? To climb up. Now it's like a little bit difficult to climb up. So, but view is like fantastic. Yeah. Lepule. Lebule. It's okay. It's okay. Yeah. Yeah, because I walk slow down. Yeah, it's good. Yeah. Okay, it's okay, no problem. It's faster. Your heart a little bit like Yeah, I pumpkin. You know, pump. want to enjoy it. Yeah, enjoy. Enjoy is the best. You're gonna come to Nepal, region like you're gonna enjoy. So Yes. That's the reason. It's so okay. Okay. Good day. Have fun. 양재 तेरी मासी गरी गोतोमा बा गरी गोतोमा मा Okay, yes. ल गाइस अहिले यति नै फेरि अझै माथि जति माथि गए त्यति राम्रो भ्यू अझै क्याचअप गर्छौँ हजुरलाई देखाउने कोसिस गर्छौँ है त ल नगा तिलजोक लाइकमा चाहिँ निम्स दाइ छ नि निम्स दाइ अहिले चाहिँ हामी भ्राकामा आइपुगेका छौँ अब हामी जाँदैछौँ मनाङ यो पारि जिल्ला मर्स्याङ्दी खोला तल बगिरहेछ अब हामी मनाङ जाँदैछौँ मनाङ你们不在这吗？你们不在这儿？哦，地里走。 तर क्लोज छ त यार सबै बन्द छ त
चाहिँ माइतोङसीमा स्नेकर आइसु स्नेकर भाइ दाजुभाइहरू यहाँ यसो बेलुकाको रमाइलो सुकुटीसित यहाँ सुकुटी हाम्रो साउजी यहाँ हुनुहुन्छ त्यो त कति 1500 होला है 1500 पनि मनाङको भाइरल होटल अल्पाइन भिल्ला